Kani gade Khasi TV. Kelempong Ilekai Subroto Mukherjee Football Cup kebalapannya dekat office Jong District Sports Officer Jong ke East Khasi District. Kalau Sdang nen kesni ke arpuar terik mentau benar Jemang hakani kenong ba Shillong. Ya kani kelempong lah pihak hakilai teli ke Kerdan. Kata haka under 14 Jong Kishenrang kumjuru haka under 17 Jong Kishenrang bat kentai. Bat hakani kelempong lawan isimenta dakin repulai teli ki skol ki bahak bapo ke East Khasi District. Haka under 14 lawan isimenta daki kat kendai teli ki skol. Kat bah haka under 17 na Kishenrang ki don lai papra teli baro. Bat naki kentai pan kiladan tang reu teli ki kenhon. Kani kecil kuap kanya haduk ke arp kendai terik mentau benahi hak bagi lado na baro lai teli ki Kerdan hilakai kinyo ban mikman na kani ke district syaka state level Subroto Cup kaban salong shen hakini ki benai ki banwan hakani hi kenong ba Shillong. Kani gade Khasi TV.